Verovatno ste svi čuli za biljku divizma. A da li znate koja su njena lekovita svojstva? Popularni nazivi su još divizija, beloterka, velovrat, široki lopuh. Dvogodišnja biljka sa zeljasto drvenastim stablom, visoka 60 do 150 cm, vrlo jednostavna i razgranata, pepeljasto sive boje. Listovi su veliki, elipsasti ili duguljasti, sa zupcima i mekim vlaknima sa obe strane. Sitna vlakna su žućkasta i gusto izrasla. Cvetovi su veliki, žute boje i formiraju dugačak izbijen klas. Biljka cveta u periodu od juna do oktobra. Može da raste na suvim brdašcima, ima je naravno i na ravnicama, po peskovitim, neobrađenim i šljukovitim poljanama, na periferiji šuma, ali i u rečnim dolinama. Ono što je za nas bitno i što upotrebljavamo su cvete i ređe listovi. Što se tiče sakupljanja, ne otvaraju se svi cvetovi odjednom, tako da već, pošto se otvaraju naizmenično, počev od osnove ka vrhu, tako ih i sakupljamo. Njihovo zatvaranje se obavlja istim redosledom postepeno i samo u vreme cvetanja, u periodu od juna do oktobra. Beru se po lepom vremenu, isključivo zlatno-žute latice cvetova i suše se u senci, u veoma dobro provetrenim prostorijama ili na vrućem vazduhu pri temperaturi od 35 do 40 stepeni. Listovi se sakupljaju u maju i avgustu, suše se na isti način kao i cvetovi. Što se tiče farmakološkog dejstva, ovo je jako dobro sredstvo za iskašljavanje, protiv zapaljenja, podstiče znojenje, protiv astme i protiv hemoroida. Što se tiče terapeutskih indikacija, znači upala bronhija, kijevica, astma, promuklost, tuberkuloza, upala želuca i creva, prišt na prstu, kukac, apces, zagnoj, čiljevi, potkožni čilj, hemoroidi i promrzlina. Način upotrebe. Kada pripremamo infuziju, jedna kašičica cvetova, dodati ih na 250 ml vrele vode, ostaviti da odstoji 3 minuta i piti 2 do 3 šolje dnevno. Što se tiče dekokta, 30 grama cvetova i listova kuvati 3 minuta, a zatim procediti. Koristi se i za ispiranje usta svakih 30 minuta i kod promuklosti. Listovi kuvani 5 minuta u mleku stavljaju se u obliku kataplazme u slučaju čiljeva, potkožnog čira, hemoroida i promrzlina. Priprema se i dekokt od 60 grama lišća koje treba potopiti u 1 litar vode. Kuvati oko 5 minuta. Primenjuje se i u obliku komprese kod oboljenja kao što su vrsta kožnih oboljenja, impetigo, opekotine, bolni potkožni čirevi.